Moje ime je Jelena. Imam 42 godine i u braku sam sa svojim suprugom Milanom već 12 godina. Kada smo se upoznali, nedavno sam bila razvedena i odgajala sam kćerku iz prethodnog braka. Milan je također bio samohrani otac. Njegov sin Marko imao je samo 7 godina u tom trenutku. Spojili smo naše porodice i stvorili ono što sam mislila da je druga šansa za pravu ljubav i stabilnost. Premotajmo na danas. Marko ima 19 godina, student je 2. godine i smatram ga svojim vlastitim. Imali smo uspona i padova, ali sam uvijek pokušavala biti više od pomajki. Pokušavala sam biti neko kome može vjerovati, neko ko stoji iza njega, bez obzira na sve. Onda je jedna noć sve promijenila. I to nije na način na koji sam ponosna. Počelo je jednog mirnog četvrtka. Moj suprug Milan upravo je otišao na službeni put, još jedan od njegovih dugih vikenda. Radi u tehničkoj prodaji i često je odsutan danima. Navikla sam se na to, čak i ako me to ponekad ostavlja sa osjećajem izolovanosti. Marko mi je ranije te sedmice rekao da će njegov najbolji prijatelj Nikola ostati preko vikenda. Nikolina kuća je bila pod fumigacijom i trebalo mu je mjesto za spavanje. Upoznala sam Nikolu ranije. Visok, uredan, pristojnog ponašanja. Igrao je u Markovom nogometnom timu. Uvijek je govorio hvala i molim. Uvijek je nudio pomoć oko nošenja namirnica. Tip mladića kojeg bi svaka majka odobrila. Kada je Nikola stigao u petak uveče, donio je malu torbu preko noći i isti onaj tihi osmijeh. Hvala što mi dopuštate da ostanem ovdje, gospođo Petrović, rekao je. Zaista cijenim to. Naravno, Nikola, osjećaj se kao kod kuće. Marko i Nikola nestali su u Markovoj sobi većinu večeri. Skuhala sam večeru za sve nas. Tjesteninu i salatu, jeli smo zajedno za stolom. Te večeri smo se smijali više nego obično. Nikola je imao način da sve osjećaju opušteno. Podsjetilo me je koliko mi nedostaju ovako bezbrižni razgovori sa Milanom. Sa Markom uglavnom van kuće sada i Milanom stalno odsutnim, naš dom često je bio previše tih, previše miran. Nakon večere, momci su se vratili u Markovu sobu i ja sam se sklupčala na kauču da gledam film. Oko 23 sata otišla sam u kuhinju po vodu i vidjela Nikolu kako dolazi niz hodnik. Bio je bez majice, samo u pidžama pantalonama. Tijelo mu je bilo atletsko i mršavo, nalik Milanovom kada smo se prvi put upoznali. Izvinjavam se, rekao je, pomalo iznenađen što me vidi. Nisam htio da hodam ovako. Nasmiješila sam se i odmahnula rukom. Ne brini, Nikola. Samo smo mi ovdje. U redu si. Ali nešto u načinu na koji me pogledao, samo sekundu predugo, zateklo me nespremno. Nije bilo nepristojno. Nije bilo bez poštovanja, ali nije bilo ni nevino. Nisam mnogo razmišljala o tome u tom trenutku. Barem je to ono što sam sebi govorila. U subotu uveče, Marko je imao planove da se nađe sa prijateljima na žurci. Nikola je odlučio ostati. Nije baš moje, rekao je, ispružajući se na kauču u dnevnoj sobi. Marko je otišao oko 21 sat i ja sam sebi sipala čašu vina. Nisam bila navikla da imam nekog drugog u kući dok je Milan odsutan, ali Nikolino prisustvo nije djelovalo prijeteće. Zapravo, bilo je utješno. Na kraju smo gledali staru romantičnu dramu, onu koju nisam vidjela od svojih 20-ih. Nikola je bio tih tokom većeg dijela filma, povremeno bacajući pogled prema meni. Dok se finalna scena odvijala, osjetila sam nalet emocija. Nostalgija, čežnja, usamljenost, sve umotano u jedno. To je bilo intenzivno, rekao je Nikola tiho. Bilo je, odgovorila sam. Vraćate u prošlost, zar ne? Okrenuo se prema meni, sada ozbiljniji. Da li ikada osjećate kao da život nije ispao onako kako ste očekivali? To pitanje, tako jednostavno, a ipak tako razoružavajuće. Mislim da se svako ponekad tako osjeća, rekla sam. Zašto pitaš? Nije odgovorio. Umjesto toga, samo me zurio u oči, onima tamnim, nečitljivim očima. Onda je rekao nešto što nikada neću zaboraviti.
da sam stariji, da su stvari bile drugačije, tretirao bih te onako kako zaslužuješ da te tretiraju. Dah mi je zapeo. To je bilo divlje, neprikladno, potpuno van granica, ali nije bilo agresivno. Nije bilo podsmjehljivo. Bilo je iskreno. I što je još gore, nisam ga zaustavila. Te noći se nešto dogodilo. Ne seks, ali nešto. Trenutak. Poljubac. Dug, zbunjujući, emocionalno nabijen poljubac. Onaj koji se osjećao kao kulminacija godina emocionalnog zanemarivanja, zakopane želje i zamagljenih granica. Odmaknula sam se i rekla mu, ne možemo ovo raditi. Ovo nije u redu. Kimnuo je, izgledajući postiđeno. Žao mi je. Nisam želio. Prekinula sam ga. Idi u krevet, Nikola. I otišao je. A ja sam provela ostatak noći tiho plačući u svojoj sobi, mrzeći sebe što sam dopustila da ode tako daleko. Sljedećeg dana, Marko se vratio kući bez ideje šta se dogodilo. Nikola je otišao rano, tvrdeći da ima nešto što mora obaviti. Nikome nisam nikada ništa rekla. I nikada neću. Ali sam se tog dana promijenila. Postala sam neko ko nikada nisam mislila da ću biti. Neko uhvaćen između lojalnosti i iskušenja. Neko ko je dopustio da usamljenost govori glasnije od savjesti. Moj odnos sa Milanom je preživio jedva. U terapiji smo. On ne zna istinu. Samo da se osjećam distancirano, tužno, umorno od toga što sam nevidljiva. Što se tiče Nikole, nisam ga vidjela od tada. Ako ste se ikada zatekli emocionalno ranjivi, preispitujući svoju ulogu, svoju vrijednost ili svoje mjesto u nečijem životu, znajte da niste sami. Ovi trenuci vas ne definišu, ali vas mogu naučiti. Komentarišite ispod ako vas je ova priča dotakla u dijelu vaše istine. Pretplatite se na naš kanal za više sirovih, stvarnih životnih priča koje osporavaju ono što mislimo da znamo o ljubavi, lojalnosti i želji. I ne zaboravite da lajkujete i podijelite ako vam je ovo govorilo srcu. Uvijek ima više u priči.